Šta da velim, sve viđeno ovoga, infarkt. Mislim da stvarno dobra utakmica. Da jedne druga momčad za ono ne 100%, nek 1.000.000% i da su i oni otišli dalje, bilo bi isto zasluženo. Dečki su poginuli i mi smo možda imali malo više sreće i to je to. Ajmo malo o tekmi da čujemo kako su osjećaji. Pa evo, na početku je bilo napeto i to kad smo primili... Ajde! Napeto na početku, borili smo se kad smo primili prva 2 gola, mislili smo da je kraj, hvala Bogu smo odmah zabili gol, vratili se utakmicu i evo, stvarno bilo napeto utakmicu cijelo vrijeme i nadam se da je gledateljima bilo zanimljivo i drago nam je što smo prošli dalje u veću ligu. Evo, nakon ove dvije tekme, ne bi ni sam znao što reći, mislim i dalje da smo bolja momčad od protivnika, ali jednostavno nije bilo te sportske sreće, doma fulali penali, plus 6-7 mrtvaca, danas nam se otvori idealna situacija, imamo sve u svojim rukama, primimo gol u zadnju sekundu u prvom poluvremenu i u doslovno prvi napad u drugom poluvremenu, jednostavno više nije bilo snage ni ničeg da izvučemo. Sad isto zadnje sekunde imamo mrtvaca, ali neće nas, mislim da nam falilo te sportske sreće da bi napravili to isto. Čestitam dečkima prije svega na borbi i na fer i korektnošću, idemo se dalje boriti u 4. lizi pa ćemo vidjeti šta bude. Reci, nemam komentara. Ste vi pekisti kvalifikacija? Nemamo komentara. Kad si prošao kvalifikacije? Na Afričkom kupu nacija.